July ni som ni July August ni som ni paruk sang ni som ni pangani tuna hian ni news react lak deuh hlek takan han react le zung don ani ama sabera chonin PhC thok tur doctor in volunteer ti hi nia katia ropi kati khop mai ni ke chon mo Dr. MS dong zeli dental surgeon wife of Dr. Lal Ramdin Tluanga bung hun video chuan Dr. in dai lo na le khwale a che vel no in an mamo na hre in engma phut le beise ni lovin avaro pm bung hun PhC a duty turin ei volunteer ani hetiang doctor volunteer bung hun PhC na nei tur hi bung hun khwale a che vel bung hun PhC chortu te an lom heti ania alom om khopang hetiang ani hi chon mo Dr. MS dong zeli ani mo ani hi dental surgeon ania hetianga in pek na hi ke ni YouTube channel lampang chuanin aro pui kan ti hle midang te tan mal som na mitam tak tan mal som na ini don ani ti pho kan ring tlata tianga in pek na te he pathianin na satakin mal asom let che kan ring tlata ni han ti chu trong kampo pui tling chho so riau mai le dot le chuanin election lamin dampa bial by election hunturan puan ma ZPM in candidate an puang an dem yo hi enge dan na omem dan kal ani nge ni lo nge nia tradition ziak lo dan an lo ti thin ang kha an chiar thale phot mengo bengwarna a chuanin congress thalai lampang hianin puwanal Sailova'n chu in ha natlak ani don lo thu kha an ron tiang zong khan an ron chuwa ve boka poni se zalen lampang hi in han chiar phot mai teang congress thalai chuanin thu chu an siam ani Mizorama MLA by-election voi ingma zat nei alo ni to thina awanga in than that ani tumphei chuan eng party ma in than boipui tu election lamin in than that tur thu chwa anei main candidate an puang ngai lo an tia ZPM lamin an candidate tur an puang chu an dem thu an tar lang ani in siar zel phot mai teang kumsang ni somni pakata tuirial bial tu ZPM MLA Andrew H Thangliana aboral tumpo in election lamin in than that ani tur thu an puan main eng party ma in candidate an puang lo hei hi MLA te zaom na le bial mi pui torpuina zaom taka congress thalai chuan an ngai ani ni ve thei tho mai congress thalai chuan tuirial bial tu Andrew H Thangliana boral awanga in than that ani don khan ZPM leader le tuna ZPM chief minister pulal du ama hian hetianga bial tu MLA an boral hian ralna atan party dang po in candidate po an siam lo tur thu war takina soya yo tuna dampa bial tu pulrin tluanga Sailo hi ZPM hian ralna tlinga an ngai lo nge election ata na in than that ani tur thu chhuwa po a om ma ZPM candidate an puang hi an dema mi hring in za lo na lian taka an ngai thu an tar lang ani an thuron thlo an ron vai vir dan chu tu mani rilu chu ne don khop mai congress thalai po hian mo tong kam hin thiam thrin khop mai congress thalai chon purin tluanga boral sar hulaya ZPM party in Boruak siama program sang an buat saile assembly house ama suna obituary empo manani ma candidate an puang hi Mizoram mi puidem le makti a hlo hle hi Mizoram mi puidem le makti a hlo hle ti lai takhi ke chu hetianga ni ti po hi kalo hre ve lem lawa chutin kalo dem lem chong lawa makpo kalo ti chi lawa amaro chu an vache chak ve ti kha ke anga idan kha chu lo ni maya kan hriat lem wang te po ni the ani hei hi chu mo kan lo dem ve lo na chan le mak kan lo ti vak lo na chan po kha kan lo hriat lem wang te po kha ani theya hetiang in than that tur ani thu sarkar thu nei tu ten an chuwa ma candidate an puang tamai hi ZPM party in poisak an nei lo zia le midang an za lo zia an nem ngeta kan ngai ani an ti ani congress lampang chuanin thu chua an ron be strong khop mai ni dampa bial tu MLA pural rin tluanga Sailo chuan a term amang zo man lawa July ni somni pakhat sang ni somni paka akhana borala congress thalai chuan poian tia ama suna po congress party in nei ani ati ani aing po ni se hetianga congress lampangina ama suna an nei hi nia nin za ton thiam khop mai tin kan comment anga ZPM lampang hin an ni nge nei lo ko selawa hei zep lo chuan ka ngai event lo na hi a rei to lu to ka Mizoram politics boruak te hi mo
thil dang ngai tu tura tam lu tu ka wang khan chu van chonin han comment thui lu tuk tur ka Sailova'n eng po ni se an soi thei china chonin congress thalai hianin hetenga ZPM ina candidate an lo puang thot hi an dem hle ani deuh mai chonin an chief minister pulal doma hian hei sarkar hnala kan film khur atia hei hi han react ka duwa chonin heta hianin heta kan lo react chia zalena kan lo react ang chia hi bengwarna.com hianin vanal Sailowa in ngam na tla ka angai lo tiang hianin an ron chua an thuken tlemin a in ang lawan thu soitum voina nge nianga an thu chua an khai khom dan te po kha loin ang lo te po ni theya bengwarna.com le hei zalen te bo zalen.in te po ni se atiang khathil om zia chu ani ti chuanin nimina khanin kan chief minister chuanin government aizol college ha an kum som ngatlin na an loma ta chuanin thu asoi ani heta hianin chief minister pulal doma chuanin hei assistant professor qualify lo engemazat anom thule sarkar hnalaka an film khur thu asoi ani zirna sangzo katana sarkar ma chhopte soin chief minister chuanin Mizoram State University din tumin ma kanla kum sang ni somthum paruk ma a lo nei felman kan tum administrative building hi luangmola sak kan tuma abul lo tran tu tur thok tu po kan la thuai na rin om Mizoram Engineering College lunglei puk puyami so ataka function tir kan tum heinia an function tir thei chonin ZPM sarkar hen ming that pui viawang kum sang ni somni paruk academic year atanga zirna tran tumin thok tu tharmi som ruk pathum kan la don ani engineer lampang zir chuak tan hei nawa tam don ve nuam tang a mun ma thom that nan tun hai khan cheng nuai sang ni zanga somli pakhat point pakhat pakwa kan sanction atiani hetianga Mizoram thalai te le state ponami te po aniang tianga na han hong thar na om thar tur shim poya lomam katia tin UGC le nak timengo he NIRF ranking te poni tho he hianin zirtir tu lak da te administration thok tur lak da te hianin diversity le inclusion hin lawai poimo khop maya local mi vek lak te hi he ngani hi chuanin NIRF ranking ate na ka te accreditation nei san te hara hatiang kha thil om dan kha lo ni oma chu van chuanin local mi vek an la lo ania state pona mi an la ni po khanin nakin zela college ta na a that na tur zok te po ani theina lai tur kha a om ve tle ni ti kha kan lo comment ve shim dowa ti chonin pulal duwa ma chuan college a thok tu assistant professor qualify lo engemazat lak an lo ni thu soin qualify vek turin sarkar hian in voitam tak chan sa peto chungin la qualify lo som thum pakhat velan la om tuna hian an zinga som vel hi korta an kal tin court thutluk na an ngai chan mek thu soi ni hawa boi thak ve otro chief minister chuan sarkar hnalak thua an film khur thu po tar langin tun hnaya national health mission NHM hnoya na thok tu pol pakhat chuan sarkar hnalak thar tura antana reservation siam turin sarkar an nge na nimasela lak an ni dan kan hanzir chian khan India dan pui kala lak an lo niya keinin lo da nge ta ila mi in korta min king se kan ta sa ani laina tin du sak ma ila an dil na te chu kan ongam talawani atiani adik ve tho mai he thil hi chu tun mathil engtin nge na dan lo lak thinang le tro assistant professor qualify lo ti te no dan kala lo lak ti te bo tha khop mai tun naya Mizoram police constable zanhi somnga pakwa kan lak thar tak te kha aboi pui tu police officers ho chuanin Mizoram police lak to zong zonga ala fairber antinga da ne ateni nia na lak don hi chuanin fair takat linglo han ni te po he tin lo sim hi chu anuam lawa ama ro chu an na lak dan kha a fair le ani ti hret kha chuanin rilru te po he adam ve duwa ke te po khan soi ve khanglang la go hatia kan va interview wa avai ho in lo fair ang reng katia a chan chu an mani nampui lak the na chance khan nei ve thawani he ni state danga mi de ti hianin min han la a fair ka ti khop mai ni na lak dan po khomo chu van chuanin he ni Christian ramjok phei chuanin tun mathil kha chu nia tun mathil ania henga siam that theini to lowa tuna chinai ro chuanin tu po sarkar se
fair tak hianin na hi la zel sela nakina boina tam tak sarkar lo om le zel tur te po hianin an pumpel theyanga Mizoram po thalai te tanin te hian future a bright chho ve zel thei tura ngai phot meng le di zong ha tun trumata na kan react le thei chu ni video lai hmu le theu do ni